Is me sé Gòrdan Camshron, agus ha mí na Malannach PhD ag áhain na Gaeltach agus in Nnélan, a gopur fa stúr a Language Sciences Institute. Agus seo an taispenog a thug mi seachad ag a chhuil áhairs de cur folasí an min cànain an sás an cairsnach gan a dhéanatal. Cha sin a chumol an the Stornoway as lúnastal. Da bhíle fichit sa gá. Gaelic's gonna die, life sucks, a pòsadh policy cànain rí margaid sheasmhach socio-economic airson na Gaelic agus am dul a hín ar ascin na tíit leis sin na sanimicha as an taispean na gá seo. Na rain mi as a roundscigger san a PhD, well han trachas seo céad solar na Gaelic a dú, agus mar a sin a cóthúbhah rí cruathach agus léisachach margaid heichgal socio-economic a ha riatanach san Gaelic, no min cànain san bí an jaarstachach. Geharí na haun in na bhuian lauwers a ha racal a Gaeltach as lán dú. A bhfuil policy co-amisiarol mar a has gelíbrach a drasta vanir as áste, gopur sias tron na rialtas gan na buin an populach agus nuirsin gan na luch lauwers agus luch giúnski. A bhfuil policy as sin na gamas ar léisach cànain, sheasmhach agus léisach luch lauwers agus marélar a torstasteach gach féidir sin, an gabhachrach a gítir ar san policy socio-economic nas júmalan a chruachug. A channel físirci, well, rain mi 3 jiferútan mar farsi an a roundsig a gacham. Min scrúta gur a lítrachas a haun na ha céantarí economy na Gaelic. Rain mi survey cúteach a bha a líanaag le fiach goprach na Gaelic sin daine ha gopar an oprach an Gaelic. Oprach an faravel Gaelic na farsje go faramal agus go hofical, neo go miaramal agus go miofical. Agus cúteach rúta bhaid a jaalachtje chumi acalavan conri daine a bha a gopur ik in iris aarstje an na buin an populach han naun gírachas na buin an Gaelic ach buin an éile a ha an an dair characan ceantarí dai bea na Gaeltach sheasmhach na Gaeltach stúrach na Gaeltach economy na Gaeltach. Ha seo a torsgá jaalav na fiasachan na haun an drasta beachgan agus príomhachas na ha daine feichgin ha na bhaunsté in the Gàidhlig project national na Gaelic as lándiú. Ha tín ag aim gamach utramach ha sin an dúrí tária na chúnta suai da bhíle fichit sa gá gan bí at a tín an cearstar magéide agus hic físach a gúr amach agus a sin go bhí na dhearabhah ar na policy agus a bhuiathe ar i bhíachcha ar a Gaelic agus ar luch lauwers na Gaelic a naun díirech ar a Gaeltach ach an an alap ar fat. A bhfuil cúsin a tín ar airst luach go leor no mar a bha daine an dúla hicagat ar airst nuair a bha trí policy a chruachach. A sa bapa ha seo a torschain jaalav na luch lauwers na Gaelic an na dábhélas a HNG a réir a chuúnta slúéice dú. Ha ar a bhrísig sias a réir scír an cárlia agus gúteach tú rá go bhfuil a torschain jaalav ha rúteach an dáchasach cho látras a Gaelic gnáisianta. Ha torstáin smúnic agus doch go bhfuil na haravan ar a chormachig as na scíran stoch na satcha mayés as na báchan móra agus go bhfuil na stresa a ríist ar a Gaeltach agus an na dhear a Gael agus na nuairsin a ríist as na hélan an siar go sáirte far a bhfuil a bhórchuit caú a brín na Gaelic nó cumasach ar a Gaelic bhrín. Ach a bhfuil an de rír a bh torstáin smúnic go bhfuil cúis na seár na háid go bhfuil na stresa a bhfuil a mapa seo stocha gopur ar presentationalism seach ar an írin. Luch lauwers na Gaelic a ríist an na dábhélas a HNG ha a mapa seo torsjaalav gain na ha nas miniticha agus is stocha nas asc ar an írin. Ha ar a bhríiste sias a réir scíran dhéanatal agus ha sealtain go cínteach go bhfuil a Gaelic a thuh áravan caú agus ciatat an fata na stresa as na hélan an siar na haid an na chabóra thula háit éile. Ha torstáin smúnic a bhfuil a Gaelic a gopur mar bachár mar fróiseach náisianta. Dé ha na áravan a seo cílach gan na Gaeltach is gan na bhuian lauwerst
fiús déha as a bhuian lauerst. Hí sin na smapa seo go bhfuil a Gaelic I go bhórchuid as na hélan an siar, go bhfuil I míanach látear as an hélan scíanach, agus an na cearnaíon beca I na Gaeltach gur tír mór cúteach, agus tuici sin cúteach go bhfuil na harbhan go má arst as na baltan móra glasach agus áirte agus den néitean. Dé ha as a bhuian lauerst go tá bhuian lauerst na Gaelic. Wel gútar a rá gur seo a bhuian lauerst an an daríre. Seo rain mi airson shòiseo-eaconamach. Fan mi clach ag na rúintin dat an na data zones an an alapa ha fascar 7,000 ullagléir 6,000 na ciad 7 sa 6. Ha Gaelic gabrínig an tai le barach na ciad neach an an 9.3 in na rúintin data sin mar chiad ciad neach na barach na sin gabrín an na daichid sa céir rúintin seo a bhain. A thuh áraban saon an na ceanna tú an na heireg agus sin na gáalasteach an scalpa I cúteach go bhfuil an áravas áirste de géine ha go brín ag an tain ó ha poileasaidh a chunta sóig go bhfuil a chumas sin achcha rúta an fascar cóig ciad. A thuh ciad go tá rúta an bharach 3 fichad as a chiad an scír a gásan an a leoas sin na chiad as áirste de géine a ha go brín ag an tain. Mar sin Gaidhlig tú rá fascar 2,000 sin functional speaker group gaidhlig tú rá dar hiice go úns go gá. Hanna figure nacham agus jumala nacham bacon is mú na bha ag na hútaran mí na misc sa leor the Gaelic crisis in the vernacular community. An na rúintin data seo ha sé airpa haun a bhí coúnan a bhar stoi ha tíimichar 1,000 an scach scíre. Ach tuici sin go bhfuil na scír an dúchail han na déine sin na hárhain sin scapte go bhfuil na scír an héin fatan is mú. Mar sin cáirsnach an scapte seach mar a ha cúisnas na cáirsnach an balteal as na baltan móra. Gaelic glachcaigh as an dachi an na 3,008 in na rúintin data an an alpa ullagléir ach an na 10,000 si a ciad céir fichas a hochú sin hanélach néinar nó na sluge na sin a clachcaigh na Gaelic as an dachi. Dar ha sin céit cóig neach a richiad na barach na sin hanéal scíre cála ítear túbha mí na Gaeltach far a bhfuil sin na tachirst. Chéit mí an nuair sin fiachgopach na Gaelic. Dé seo cíalcha well. Seo na daine a bha a rá as na chúntas an slúi gur á cumasachcha Gaelic bhrín agus cáráid stéirte an na fiachgopach an na hálapa haine deala bha an lítear de economy na Gaelic mar a gúta tú rá. Hí sin an na glasacha gus áirte ha náramh agus a chiad at gáil an áirte go mór 3 fichad a hoch gus a chiad sa fichad blian a galah an 9 díag 9 a hún go 10,000 agus a hún díag. An na bailach go néitean fascar 7 díag gus a chiad gáil an áirte ach thuúte go mór an éar a géal agus báit. As na hélan na siar becan a gáil an áirte na scíre cháirla na Gaeltach rúta na bharach 10 a chiad agus as a chár de galapa cáir fichad as a chiad. Fa ránsacha géile ránsacha PhD a rainig le Fair Stephen Oates agus fa nopar échas na seampan go bhfuil barach glúch lauers na Gaelic an na glasachú as sa bhuian úise 8 díag go céhir a richiad. Agus mar a bh mis go tuach sin bha Oates de na bheach go sin na seampan in imrich fan na Gaeltach seach a bhui a gúta go bhí ag film trví na Gaelic. Mar sin is chlára seo a sin féich cin go bhfuil itarhealach a gabhain itar economy hóisialta agus socio-economy itar buan lauerst agus fiachgóprach agus itar fiachgóprach ag bhfuil cumas lauerst agus daine le Gaelic a ha gopar. So haine seo óprachan far a bhfuil Gaelic na farste is dócha gúta go raibh díreach daine ha gopar an na ddífar arrangin a cha Gaelic achcha.
Leis sin gotá, bha ach am reserve I anamh, agus bha mír san féin amach na beachcan a bhíh fiachgóparach na Gaelic mar ha am na drásta chai shòiseo-eaconamach an na 2000 agus na 90. Agus bha mé cead na beachcan a bhíh daine policy na Gaelic agus a bhui a bheith sin an rún óprachachcha. Agus hí sin go rá a bhórchuid den bheach go rá policy na Gaelic a bhí go má éifiachtach. Liket sa choig as a chiad éifiachach nó go má éifiachach. Agus is doch bit gan bharach fichad gra nach rá go éifiachtach sin. So ha sealtan go bhfuil policy go bhfuil beachgar ag daine go bhfuil policy náisiúnta na Gaelic a bhí cúteachal as a rún óprach. A thuh scíre bha na harbhan agus na ciad den etarhealachte bha fion den na bheach trías cóig as a chiad den na bheach go rá bhí éifiachtach nó go má éifiachtach. Ach bha barach na sin barach daichid as a chiad den na bheach nach rá éifiachtach ítear. So sin is sealt in etarhealachach go má cútamach a thuh a bhui a hic policy na Gaelic opar agus áte. Bís an trí go bríon go cútram agus ha Gaelic a bhí ag teúlachan as an dachi. Cymru a ban daine a a survey seo líon agus teach. A farchan méon policy náisiúnta agus a bhui ag sin mar a ha daine go clachcaig nó nach chéile go clachcaig agus an taí. Well, hí sin go bhfuil a bhórchóir chuit fasc seachgat as chiad den na bheach nach chéil policy na Gaelic a bhí cúteáil. Had farchan go bhfuil a bhí mí éifiachtach. Bí daine go trí go brín cáirsnach agus an níl mír san a ggólasteach go tíospat a seoir détha cáirsnach go cílachaigh. Ach bha réir a thuúd duine a bheith survey líonach sin a thuúsin as a dá a bear achgasan cúna cúé. Bha cáir trí fichad as a chiad den na bheach nach rá policy na Gaelic a bhí éifiachtach an a bhí cúrí clachcaigh na Gaelic as a cháirsnach achgasan go bí cáráid. Chuair mí céist an uair sin as a survey na beachcan a bhíh daine policy náisiúnta na Gaelic Gaelic an na fúlam agus hí sin go bhfuil a bhórchuid den na bheach go bhfuil Gaelic a bhí éifiachtach fascar trí fichad as a chiad den na bheach go bhfuil a bhí éifiachtach agus fiús barach na sin céirdí agus a chiad go bhór caiin go bhfuil a bhí go má éifiachtach. So hí sin a thuh fúlam go bhfuil policy a bhí go má sarabhachal. Agus tuici sin leis mar a ha fúlam a bhás mar a ha corman na nachcaigh de hítearan go háirí as na bailte móra. So hír mar sin go bhfuil etarhealacha go nachcaigh policy a teichcaigh heiribh sin léit fúlam ach gunna bhí a teichcaigh clachcaigh na Gaelic san dachaí nó as a cháirsnach. So sé bearn policy móra ha nachcaigh go seo a réir fiachgóparach na Gaelic. Ba dhiimeh céisteach am a survey agus bha mír san etarhealachaigh a lárach far a rá sin ann agus cúteach far a rá a bhórchuid a gcúntacha go bí cáráid. A thuh cànain agus cúltar gotá agus mar a bhaid sin na cúirí aine cháirsnach. An a dhiimeh dói haine dhéanana go bhhail nítear go rá a bhórchuid dé daine a bheith ar a ggéaltach den na bheach go rá cànain agus cúltar na Gaelic cúirí aine cháirsnach achcha. A níor a bheith fasc céir fichad as a chiad. Thorán ciad a den nítear chu ást as na bailte agus na scíran bailte ar a ggéaltach agus na saite mééis. Ach hí sin as na bailte móra agus na saite mééis go rá a bhórchuid háráid gcéntacha nó éisintacha dar a hiic go daine nach rá gcéntacha bha a níor a bheith mórchuid as na cearnaíon mééis den na bheach nach rá sin ann agus a thuh daine bheith a géisintacha go mór
cór céir fichid as chiad gennaveach nach rá a Gaelic cànain agus cultúr na Gaelic curí aine choirs na gacha agus an dhéimig dói hanil sin curúnach sa bíarne. Chunnig sin mata gur rá cúis na gathraige as na báltin mór agus áiste glasachú mar éis an pleir. Gur rá barach as barach jigéine ag bhfuil cumas a Gaelic a bhrín as fiachgóparcha sin agus an na dunéid sin agus an na scír an éile stocha tuimhúin na géaltach. Gur rá carm an a bharcha sin a thuh túrastal gotá han darna leid jigéine a ha cosnag dus an míle agus cíad nácht sa bbliana hat san géaltach. Ik a cheann éile duine an túra oprachan móra far a bhéir túrastal 10,000 nácht sa bbliana nó barach na sin an darna leid sin ma dhéis as na báltin móra glasach agus dunéid sin agus scír an éile cúteach. As a bhíon caran a choramach agus mis minic go bhfuil sin ceantirí opar fúlam, opar tchécasc, oprachan hadal an na buin an poplach far a bhfuil follaseach dé a duine a cosc far a bhfuil rangach a gan mar go bíag. Dé seo cíalachach, well, gút dúrá go bhfuil crua dhéimachcin oprachan ma le túrastal an áiste stréich ar a géaltach nó an scír an dúchail go mar is na báltin móra agus bhí sin na chuteach gan economy unital agus gan economy hóisialta go bhí duine cur barachas teach an economy achcasan. Cáte bhfuil na hoprachan móra well hí sin as scléita seo go bhfuil a bhórchuid na hoprachan móra an na páristin síbalta far a bhfuil ciad go má ísio dílch lauris na Gaelic. So an na dóige túrá go bhfuil seo itaíochte fan na suige go bhain riamh far a daine cúil amach nach rá Gaelic go féim san bír tír mór, well, gúteach na cheile go féim san bí anas tír ar a géaltach a cha go féimas de báltin móra ar sin far a bhfuil na hoprachan agus na carman móra agus na túrastal an nas áiste. So ha buíag seo ar na hatachart an na scír an dúchail ericad nach cheile tínasteach an economy cin canastas a gút a gibhí ann a chanis as na báltin móra míos a cíalcha cúteach go bhfuil na staras servis na chumla dá cáirsnach gan is colúta a chumal a ha sheasmhach. So ha dhiimig dí rút a tínasteach. So hunnig sin fioin hina beachcan hánig mach as a surveyacham jigéine ha gopar an fiachgoprach na Gaelic as a lá dú. A cha mi dul hiúnta gan is gan na beachcan hánig amachas na cáiríon agus na hacalavan a chúmí rí duine as na hoprachan móra an na dhiimigráin agus an na dhiimigáte. Gúteach tú rá gur duine stácha a fiechan is an írin a cheachnach na duine can ír as áiste tu sin go bhfuil a Gaelic an na cúnarst a chaast a licalára go bhfuil a thula plana agus policy gopar mar beáir. Ha tíad an na háirit a tín bhchára go bhacham ricúte gan hána dríach go má cútramach agus seo a chairárúm an na bearla mion duine a gopar an na súl na Gaelic. They understand the threat, but I don't see a sense of disaster. So a lot of people know Gaelic, think Gaelic's going to die, but they think life sucks, rather than Gaelic's going to die, that's bad. So I think there is an understanding of the situation, but there's not enough of an oomph to want to do anything about it. So va beach gan caran jung de chaun min na Gaelic ar a géaltach agus nas na báltin móra agus caráid dul cará Gaelic dul hín bia as na bliana gan ha roin. Va beach gan láit raun me bhors na Gaelic agus mar a bha an bors de gopar. Va beach gan láit íns na chaun mu na hasin na déanamh nó na chéilsin na déanamh an na bheochach na Gaelic. Agus beach gan caran saolachal mar na fachgan seo thuas. Gás harách neach rísin de bhrín mi ar a rá plana nó ró inlach go chur dói agus iad ar dúlan nó dúlichas aineach agus bheit sin na diongnach. Fioin na beach gan móra hánig amach. Rúteach chu diongnach orm bheit mí chin seán ar na ha a bheochach cànain a cíalachach. Jéha a bheochach Gaelic a cíalachach bheit dhiimig neach rísin de bhín mi go má míhil ar méin.
Hanawn díirech an na buin an Gaelic ach daine a ha gopar an na buin an poblach eile agus as a rion fríomteach. A ha bunt an rí mar a ha a Gaelic a fain teich an alap ula goléir. Fa beach gawn nach el policy la a hawn bunt an rysig Gaeltach eacher agus an the dói fa nawn siwrs y beach sheasmhach as a survey. Gahari a húf Gaelic as an dachin a Gaelic as a choirsnach. A hanel a selir jagúne jay ha socio-economy na Gaelic a kielach. Hanel fis a vel commas ik choirsnach na Gaeltach ai a churish na dúl na hawn agus tukish an uldig a vel jumag dúl an roin húf coskish an jean bia draste. Ha G chor am awn a fi a garstach ag líon Ryan Gaelic tuv muin na Gaeltach gunna vi a ganich mar a ha Gaeltach as trí ar san sheasmhach a húf socio-economy agus socio-ecanaach is agus cúteach ha cin ceannarstas awn van na daine móra agus seo beach cànain van na daine móra. A vel ro inlach awn, plana awn, húrst cúteach room, a ha gra, me sé seo an dúgat as seo frickerst, agus an néil mi úasach convinced gevéil, chuir sin dún na gorum, or ha sin an isht a galtrannach ó cháirlich agus an céireh plana náisianta. Ha trí planach an éirviacin mar ha cáir coiplan díag jé heic offical as jé ach na Gaelic agus daine canal hanneal plana awn haast a ha frickerach. A sin iklach. Jane Hamas an hawn gan na Gaelic. Well, hurst daanjach at the jachtje and da appers that shaw. Things are never, ever going to be what they were, but what do we want them to be now? We don't know that. We don't know that. We don't have a clear picture of that in Scotland. Nobody's trying to paint that picture. Because I'm not sure we've got a really clear picture of where we want to be in 20 years' time with the language. Not a detailed picture anyway. I think if we could really delineate where we want to be in 20 years' time, blue sky thinking, where do we want to be in 20 years' time? What does it take to get there? So ha question móra awn. As jay na ha eriviawn je flanag, na eriviawn je folisian, na eriviawn je goper or son Gaelic a haikig. Carson na Chelfis acinne. Rydela hannig stach húf gyda dyra etter jalachig etter na Gaeltach agus na coirsnach and na satcha maiesis na Belgian mora. The whole Gaelic thing is tied up more in the sort of job market and the economy when you think about the traditional communities, whereas I think here agus vanjach of Shaw Breen and the Ballamore, it's so much easier, and I appreciate how lucky we are. You know, you can have all these lovely projects and they're supported in big institutions or lovely venues in the city. It's no bother to get money to do some abstract Gaelic drama thing, and everybody comes and enjoys it, and that's fine, and there's no pressure on it at all. It's a very different story in the islands, and I think it's much more wrapped up in all these other issues of housing and infrastructure and stuff like that. Mar sin, a sméinigh na beach-eaconamach as a survey, na beach-eaconamach as na hacal of na chúmiris na daine ag an ír as arste. Va céisteán an nuair sin míon Gaelic as na blianachan agus as na ddíchad an na haróine cáit an bí a Gaelic dín beá. Agus má nátar de bheach ag fiúin, haróig a bhórcúteach ag fiúin go rá nua Gaeltachgan go bhí nas cútarmiche is doch a dul ar airst seach a Gaeltach traditionta. It is difficult to create a Gaelic community in the rural areas in a way today. There's competition in a way between Gaelic and English, so that's difficult. I think there are strong enough communities around Glasgow, for example. I'm of the opinion that they will be there for a long time and that Gaelic will be heard in 100 years' time in Glasgow. But will it in the Gaeltach? I'm not so sure at the moment. Seo aine na céisteannas cútarmiche a hawn a húf policy náisianta na Gaelic. Leis an nuair de policy agus flanag a heidir bheann ar sér coiplan díag míireg, carson na chéil, na scíran, far a bheil a Gaelic ag a bhórchúch, a Gaeltach as na hélan an siar, carson nach a látsan a tín ar arst,
mar bachár, car son na chael na corman achgasan a hanach agus na balchan móra. Féimisin na ma bheach sa ciú a bhí smúnichig policy a chrúachig, as na blianach an a roin sons gan bia cormachig, na ddífar féimach gan a haim de géine a na ddífar farstin te galapa.